U Rwanda n'isi yose muri rusange turibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda muri Mata 1994. Ngiye kubagezaho bimwe mu byo mutari muzi kuri Operasiyo Turquoise y'Abafaransa mu gihe cya Jenoside. Ese operasiyo yari bwoko ki? Yakorerwaga he? Yakorwaga ite? Hamwe n'ibindi byinshi kuri yo murabigezwaho nanjye mwarimu Kijana. Niba utarakora subscribe wayikora ugakanda no kukazogera kugira ngo ujye ubasha kumenya inkuru zacu ku kanya zigitangazwa. Like, share na comments nabyo ni ingenzi kuko bitwereka ko dukomeje kuba turi kumwe. Operasiyo Turquoise yari operasiyo yakozwe n'igisirikare cy'Ubufaransa mu Rwanda mu 1994 ku nshingano z'umuryango w'abibumbye. Ingabo zinyuranye zari zigizwe n'abasirikare 2500 barimo 32 baturutse muri Senegal, abasigaye bose ari Abafaransa. Bari bafite ibikoresho birimo ibifari 100, kajugujugu 10, imbunda za misile, ibisasu 4 bya bombe, indege 8 z'intambara ndetse n'indege zishinzwe iperereza zizwi nka drone. Kajugujugu zakoreshwaga mu gutwara ibiribwa, amazi n'imiti byafashaga impunzi zihungira mu burasirazuba bwa Yari, ariyo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri ubu. Operasiyo Turquoise ntivugwaho rumwe kubera impamvu nibura ebyiri. Iya mbere nuko byari ugushyigikira ubutegetsi bw'Abahutu bakoraga Jenoside yakorewe Abatutsi. Icya kabiri nuko byari mu mahame y'ingabo za UNAMIR z'umuryango w'abibumbye zari zishinzwe kubungabunga umutekano mu Rwanda. Mu korohereza impunzi z'Abanyarwanda bagera kuri 2 miliyoni guhungira mu ntara za Kivu muri Zaire, Turquoise iri mu byatumye habaho intambara ya mbere ya Kongo. Ibirego byashinjwaga ingabo z'Ubufaransa mu gihe cya Operasiyo Turquoise ni ubufatanyacyaha bwa Jenoside n'ubufatanyacyaha mu byaha byibasiye inyokomuntu. Abarokotse Jenoside bavuga ko abasirikare b'Abafaransa ntacyo bakoze kugira ngo bahagarike Jenoside yakorewe Abatutsi, kandi baretse imitwe yitwara gisirikare y'interahamwe ihungira muri Zaire nyuma y'iyo Jenoside. Wahoze ari ambasaderi w'u Rwanda mu Bufaransa akaba ari nawe washinze FPR Jacques Bihozagara yatanze ubuhamya agira ati: Operasiyo Turquoise yari igamije gusa kurinda abakoze Jenoside kuko Jenoside yakomeje no muri zone ya Turquoise. Ubufaransa buri gihe bwahakanye uruhare urwo ari rwo rwose muri Jenoside. Ku ya 6 Mata 1994 perezida wari w'u Rwanda Juvenal Habyarimana na perezida w'u Burundi Cyprien Ntaryamira barishwe bahanuwe mu ndege bari barimo ubwo bari bakomotse mu nama ya Arusha. Icyo gihe hahita hatangira Jenoside yakorewe Abatutsi. Umuryango w'abibumbye wari ufite ingabo zishinzwe kubungabunga amahoro, misiyo y'umuryango w'abibumbye ishinzwe gufasha u Rwanda UNAMIR i Kigali, wari warashinzwe ku mpamvu zo kureba niba amasezerano ya Arusha ashyirwa mu bikorwa nk'uko byari byemejwe. Nyuma y'uko Jenoside itangiye ndetse n'iyicwa ry'abasirikare benshi b'Ababiligi bashimuswe, Ububiligi bwikuye muri UNAMIR. Misiyo yari iyobowe n'Umunyakanada Romeo Dallaire. Dallaire yaburijijwe kugira uruhare mu kurinda abasivili. Mu mpera za Mata, benshi mu banyamuryango badahoraho mu kanama gashinzwe umutekano ku isi bagerageje kumvisha igihugu mu mpera za Mata benshi mu banyamuryango badahoraho mu kanama gashinzwe umutekano mu muryango w'abibumbye bagerageje kumvisha ibihugu bikomeye kwemeranya ko habaho UNAMIR ya kabiri, bitandukanye na UNAMIR ya mbere. Yari ifite intego yo kubungabunga amahoro hakurikijwe umutwe wa 6 w'amasezerano y'umuryango w'abibumbye. UNAMIR ya kabiri yari kwemererwa mu gice cya 7 kugira ngo Loni ikumire izindi ngaruka. Abafaransa bari barahaye guverinoma y'intagondwa z'Abahutu ubufasha mu bya diplomasi, harimo n'ubufasha bwa gisirikare bwo kurinda guverinoma mu bitero byagabwe na FPR mu 1990. Jenoside ikimara gutangira, FPR yatangiye ibindi bitero byo guhirika ubutegetsi bwa guverinoma yakoraga Jenoside kandi birangira itsinze urwo rugamba. Mu mpera za Kamena muri 1994 FPR yagenzuraga igice kinini cy'igihugu kandi yari yiyegereje intsinzi yuzuye. Ku ya 19 Kamena
Guverinoma y'Ubufaransa yatanze itangazo ryo gutegura, gushinga no kubungabunga akarere gatekanye safe zone ko mu majyepfo ashyira uburengerazuba bw'u Rwanda. Mu gihe cyo gutsindwa no gusubira inyuma, amakuru yo gutabara kw'abafatanyabikorwa babo yatangajwe mu gihugu hose n'abakoraga Jenoside, bituma icyizere cyabo cyiyongera ndetse no gukomeza guhiga abarokotse Jenoside. Abafaransa bavuze ko intego za Operasiyo Turquoise ari ugukomeza kwitwara neza hategerejwe ko Yunamiri igaruka. Abafaransa bavuze ko intego za Operasiyo Turquoise zari gukomeza kwitwara neza hategerejwe ko Yunamiri igaruka. Intego zihawe izo ngabo zikaba zimwe n'izari zahawe Yunamiri imbere n'akanama gashinzwe umutekano muri Loni. Ni ukuvuga kugira uruhare mu mutekano no kurinda abakuwe mu byabo, impunzi n'abasivile bari mu kaga mu Rwanda, hakoreshejwe uburyo burimo gushyira no kubungabunga aho bishoboka ahantu hizewe h'ubutabazi. Ku ya 20 Kamena Ubufaransa bwohereje umushinga w'icyemezo muri UN Security Council, ni ukuvuga akanama gashinzwe umutekano mu muryango w'abibumbye, kugira ngo yemererwe gukora Operasiyo Turquoise mu gihe cy'amezi 2 mu mutwe wa 7. Nyuma y'iminsi 2 yo kugisha inama no kwemezwa ku giti cye n'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye, byemejwe nk'umwanzuro wa 929. Ku ya 22 Kamena habaye amatora y'uwo mwanzuro, maze haboneka amajwi 10 awemeza n'andi 5 yifashe. Hemejwe ingabo zinyuranye zari zigizwe n'abasirikare 2532 gusa, muri bo bakomokaga muri Senegal, naho abandi basigaye ari Abafaransa. Mu bikoresho bari bafite byarimo ibifari 100, kajugujugu 10, imbunda za misile, ibisasu 4 bya bombe ndetse n'indege 8 z'intambara, harimo ndetse kandi n'indege zishinzwe iperereza zizwi nka drone. Kajugujugu zari zigamije gutwara ibiryo, amazi n'imiti. Agace katoranijwe byarangiye habonetsemo impunzi zashoboye guhunga cyane cyane zinyuze iburengerazuba zigana mu burasirazuba bwa Zaire, ariyo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubu ngubu. Agace kakorerwagamo Operasiyo Turquoise karahinduwe nyuma y'uko abanyamuryango 2 b'ishami ry'iperereza ry'Abafaransa bafashwe na FPR nyuma y'intsinzi, maze barekurwa nyuma yo kwemera kurekura agace ka Operasiyo Turquoise. Habayeho kwimuka kw'abaturage bategekeshwaga igitugu n'ubutegetsi bw'Abahutu berekeza mu burengerazuba bashaka guhunga FPR, nyuma y'uko byari bimaze kugaragara ko Abafaransa bari bahari kugira ngo batange akarere gatekanye gusa, aho kubafasha mu gukemura amakimbirane no guhagarika Jenoside. Ikibabaje nuko mu nzira hari bariyeri nyinshi no kugenda bagenzurwa hifashishijwe indangamuntu, bityo Abatutsi bari bararokotse bakicwa. Isoka ry'impunzi ryongereye umubare munini w'impunzi zari muri ako karere, zizwi ku izina ry'impunzi z'ibiyaga bigari ziva mu Rwanda berekeza mu cyahoze ari Zaire, ariyo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri iki gihe. Abagera kuri 2.5 miliyoni babaga muri Zaire mu nkambi z'impunzi. Izi nkambi zarimo ingabo z'igihugu cy'u Rwanda zitwaga FARC, ndetse zatumye Zaire itera u Rwanda, Uburundi na Uganda, ikizwi ku izina ry'intambara ya mbere ya Kongo. Agace k'Abafaransa kazwi ku izina rya Zone Turquoise muri mpande 3 ya Cyangugu, Kibuye, Gikongoro, kihariraga 1/5 cy'igihugu. Nubwo byari bigamije kurokora ubuzima no guhagarika Jenoside, Jenoside yakorewe Abatutsi yaranzira haba. Igihe guverinoma y'Abahutu yimuraga radio televiziyo Libre de Mille Collines igakwirakwiza radio hirya no hino mu gihugu, icyo gihe iyo radio yari igikoresho cy'ingenzi mu gushishikariza Abahutu kwica abaturanyi babo b'Abatutsi. Muri Zone Turquoise Abafaransa ntibigeze bayihagarika. Radio yavugiraga ku Gisenyi yagize iti: mwebwe abakobwa b'Abahutukazi, mwoge mwambara imyenda myiza, mwitegure kwakira abo dufatanije b'Abafaransa. Abakobwa b'Abatutsikazi bose barapfuye, bityo rero mufite amahirwe. Abafaransa ntibigeze bafunga abayobozi ba leta kuko bari bazi ko bafatanije mu guhuza umugambi wa Jenoside.
Abajijwe gusobanura mu nteko ishinga amategeko y'Ubufaransa, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubufaransa muri kiriya gihe yavuze ko amahame y'umuryango w'abibumbye yahawe Abafaransa icyo gihe nta burenganzira bari bafite bwo gukora iperereza cyangwa guta muri yombi abakekwaho ibyaha bya Jenoside. Tutitaye kuri ibyo, Perezida w'Ubufaransa François Mitterrand yatangaje ko igikorwa cya Operasiyo Turquoise cyakijije ubuzima bw'abantu 10,000. Ingabo z'Abafaransa zasubiyeyo ku ya 21 Kanama kuko aribwo misiyo yabo yari irangiye. Mu gusoza iyi nkuru yacu, nihanganishije Abanyarwanda by'umwihariko abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi, babwira ngo muhumure kandi mukomere, Jenoside ntizongere ukundi. Dukomeze kwibuka twiyubaka.